Letona la Temo le Kanetso ya Dijo Mohlomphehi Nkakukabi o phatlaladitse hore lekala la habo le entse ditlhophiso tsa hore bekeng e tlang Laboraro la 3 Pudungwane bahwebi ba Basotho ba manyolo ba tlile ho fana ka ona lekaleng e le ho thusetsa hore Basotho ba fumane manyolo naha ka bophara. Ke bua mona ka sebete hore from next week Wednesday ho ya pele Maseru le diterekeng ha re sa tlo fumana manyolo ka tsela yane ya hore na le motho o mo tsebang jwale hore a o tlodise mola hobane motho e mong le mong a le desperate for manyolo a tla qala ho fumaneha diterekeng kaofela ka moo dihwai di hlokang tsona di seng ka ho ba kepelela ka moo rona re batlang ka teng e leng hore la bohlano lena ho dumellwe mokgatlo le ka motho o ngodisitse o tlo tla o fumana jwalo ka ha o tshepisitse fela next week Wednesday ho ya pele disapplier tsa rona tse di le 5 kapa di le 6 mme mong le mong ha tlo etsa ditraka tse 4 jwalo ka yane ntse re sebetsa le yena e mong le mong o tlo fa at least 10 on each of them ka letsatsi e tlo go thusa go ntse o tshelwa stoko Maseru se tshelwa mafuteng se tshele mahale suku se tshelwa bothabotho se tshele le rive e tlo theola pressure ya batho ba theolang ka ditereke ba tlo reka manyolo Maseru. Mohlomphehi Kabi o boetse a bolela hore lekala le tlo lefa dihwai tsohle tsa boya ba dinku le ba dipodi tse kolotwang ka ha tjhelete e se e le Post Bank. Ka tjhelete e se releasitswe from finance e dutse ka Post Bank e emetse ho tsamaya re tlo ba le meeting le Post Bank moo le bona re tlo ba fa di-option tse pedi ha ba utlwa ka ho thata haholo ho jara cash physically e re seng shona ho thata eng ha ile maqheku a ntse le fuwa cash re ka mpara tsamaya le Post Bank ya ga di tsena le dihwai ba le bulela dibukana ya tjhelete ba e tshele moo ba siye bukana tseno ho lona e be le tla o entsha Post Bank diterekeng tsohle ntho re batla ke a possible solution tabeng ena ya nako e telele ha re tlo sebetsana le ho kgutlela mo ntse re debate hore ha o sena fono tsa mona ka fono re tlo etsetsa kgetsing or something pressure ena ho rona re le lekala la temo e se e le boima haholo seo re se batlang ko re qetele dihwai re tlo qala fatshe re tlo lefa dihwai tsohle tse kolotwang re mpile ra etsa mohlala ka ditereke tse 2 tse 3 mohlala re etse cutting le berea le leribe hobane re cutting na le dihwai tse ngata tse so lefuwa re lo qala teng le re tlo ya leribe re ye berea not hore tse ding ha le batho ba 10 ba 20 ba setse ha re tlo ya ne re tlo boketsa dibaka tseo re reng ho tsona hona le crisis. Ke Motobale Pamo ke tlalehela lesedinyana la The Post Maseru Lesotho.